Eduze kwami uKing Qhuqhas. Qhuqhas kungani uthe namhlanje uzosupporta le march? Mfowethu ngina kanjani ngeke ngenekele kwi-BBF ebokuyiyona ethatha isinqumo sokuthi sukumele phambili indaba yokuthi abasebenzi bengaxhaphazeki ngoba nani sinibonile ukuthi umongameli wamabhinqa usukumele kanjani izwe lethu wathi cha ngeke vume ukuthi abantu bakithi singuzulu behlukumezeke khona sikhona siyisizwe sikhona singamabutho sikhona singuzulu ngana kanjani ke nami mfowethu ngikhona lelo butho lelo njengensizwa ngizomela khona lokho ngithi iPPF ahlangane sibe umunye nayo silwela abalungelo abasebenzi sibe ndawonye siyabonga mfowethu. Uma ubheka nje lento mhlawumbe iwa affect kanjani kakhulu bona abasebenzi? Ba affected kakhulu bafowethu engakubala nje kuningi kakhulu kodwa ke ngibona ukuthi kuyoshona ilanga impela bafowethu ngoba bahlukumeze kakhulu nje abasebenzi bafowethu nanibonile bafowethu indlela bokuyikhona ngicathi nama video adistributiwe ku social media bekhala abasebenzi each and everybody bekhala ngosisi labo beyasho ukuthi angiholelwa kodwa ngiyasebenza ngisebenza overtime kodwa angiholelwa ngendlela le ngisebenza ngayo ngiholelwa kancane holela njengomuntu ofika ngovi once emsebenzini ibhlungu ngabi lento leyo mfowethu ibhlungu ngabi lento leyo so asikwazi ukuthi sikuvumela lokho mfowethu siyisizwe asikwazi sikuvumela lokho singuzulu sikumele izwe lethu mfowethu BBF ayihlangane sibe munye silwelizwe kuphela sesivala nje ngifuna mhlawumbe sibheke ngoba ngeke ngezwe kuthiwa nalabo bamaplaza abatshala umoba njengabantu abawumukisa lapha kaHewlett bayashaya kanje ngoba uHewlett uvala. Mfowethu baxhaphaze kakhulu abantu lapha mfowethu makabiza kakhulu ukuthi kumele kuqala phansi kuqashwa khona abaphathi abazokhona ukuphatha indlela abaqashi abasuke beqashiwe bekwazi ukuthi bekwazi ukulandela imigomo nenyandela ukuthi abasebenzi baphathwa kanjani iminyalelo yokuthi abaqashwe abasebenzi ayivumelekile lento umsebenzi bezosebenza endaweni ethile kunemithetho yakhona ukuthi umsebenzi uphathwa kanjani so labantu laba beqa imithetho kumele kuqala phansi qashwe kabusha qashwa abantu ama-leader amasha bekwazi ukuthi baphathe abasebenzi ngendlela efanele. Baleka kangana ukuthi insizwe ezisasencane njengawe zolisukumela udaba olufana nalo. Cha kubaleka kakhulu bafowethu ukuthi ukwazi uyiqoqa indawo yakho uyinsizwa ubone ukuthi ukwazi nawe ukuyibona ukuthi futhi nami sengifike esigabeni sokuthi ngiyinsizwa ngikwazi kumele ngifunde nokuyimela manje kumele ngifunde yonke into ehlangane nomnsizwa yonke into ehlangane nomkunzi njengami nje mfowethu ngibona nami mfowethu akukho la angisali nami ekuhlangana iviyo angisali ekuhlangana iviyo leyinsizwa ngihlezi ngikho yabo ayikho mina into engihlulayo mina iphathene nezinsizwa kubaleka kakhulu ukuthi mfowethu ingane ifundzwa lokho isencane ngoba mesindala sukukulethi kakhulu ngoba sasa siphuma amaphara kuphuma yonke lento le engahlelekile phuma zonke lezi zinoko eziba khona emhlabeni ngoba kuba moyinsizwa uyibhinqa akulula ukuthi ube attracted to ama drugs yabo akulula kakhulu ngoba ngifuna ukuyithinta leyo nto Qhuqhas yengane ontanga yakhe abahleli phansi kwama bridge abadayiselwa ama drugs ngiye ngizwe kuthiwa laba abaphuma ngaphandle bayisizathu salengane ihlala phansi kwama-bridge bayishuwa impela banesandla esikhulu sokuthi bethi siphutha ama-drugs ezweni lethu lokho obeku-wrong kakhulu babulala izwe ngamaphana namhlanje angeke ngithi kungenxa yabo ngoba umuntu usathela yena isinqumo kodwa yibo abafike nokufa lezweni lethu likaMthaniya lokho kodwa kubi kakhulu futhi angikuthandi angikufuni kusukumele kakhulu futhi lokho kwalelwa ukuthi cha ngeke bafowethu abahamba abantu bokufika behambe belungisa amaphepha befike ngendlela efanele ngoba laba abafike bengenawo amaphepha yibo laba simoshelizwe laba abafike namaphepha bafike ngokomthetho amsho ukuthi bona kusibo laba bathi siphutha ama-drugs kanje ya laba abafike ngokomthetho bafike bedesa izinto ephumile futhi asemthethweni ilabo bantu bafowethu abasicindezela kakhulu siyiyuti abasilimaza kakhulu siyintsha ngoba yithi kusasa lezo bafowethu ngoba lekusasa yilona liphi kusasa zoba khona ezweni alikho ngiyabonga so kubalekile ukuthi ikusasa sukumele kakhulu bafowethu beyeke ukulibala utshwala ngoba ishichula kade lisho ukuthi ingane leyo ilibala utshwala bafowethu ayivuke semzeni sebenze kufuna amathuba omsebenzi manje simashile kwanele amathuba omsebenzi awavele yebo mfowethu sibonge yebo siyabonga.